Эфирді заман бүгін февралынан 12-сі студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. Қырым Русияге қанунсыз қошылды ярмада халқара қанунларына көре Украинаға айет. Бұны кефенан ишгалжілер махкемесінде сепаратизмде қабатланған аққорчылайжы Сулейман Кадыров кечірілген сорғуда сеслендірді. Кадыров шығарылған қабатыны танымағанны білдірді. Бұне бәрібер бүгінгі махкеме топлашуында экспертлерді сорғуға чекілді. На следующее заседание, которое у нас назначено на 28 число, мы уже перейдем к прениям, где мы уже окончательно подведем итоги того, что происходило в суде, и тех доказательств, которые были представлены. В прениях мы выступим, и Сулейман Ага выступит, и с последним словом, и так далее, и уже будем, значит, ожидать приговора. Действительно, самое главное, то, что у нас, крымских татар, именно в беде все объединяются. Вот посмотрите, сколько идут политических процессов. Это объединяет в экстремизме, терроризме. Самое главное для человека, который защищает свои права, свою свободу, права, свободу своего народа, их моральная поддержка, это очень много значит. Поэтому огромная благодарность всем, кто сегодня пришел к нам на суд. Кеферегенал межлесінің азасы Фейсбукта Қырым Украина деп язған еді. Ишгалжілер бұны Русия топырақ бұтынлығына бозмаға чағыров көбітаны. 2016 сенесі октябрь айында Сулейман Кадыровның евінде тинтув кечірілді. Сонрай соңа қаршы жинайдава башлатылды. Сулейман Кадыров ишгалынан бірінші күнден башлап аққорчылайжы фалиетінен оғыраша о ишгалжілер тақып еткен инсанларына имайы еткен еді. Қырымның Юқары Рус махкемесі біркішілік наразылықларының екі іштіракшысы берген шикает аризаларына рет етті. Шымды да бір шикает бақылмақта. Январь айының сонундан берілі ишгалжы махкеме біркішілік наразылықлар давасында шикает аризаларыны бақмақта. Оларынан эксериеті рет етілі. Екі қырымлылың пара жезасы 15 000 рубледен 10 000 рублеге қадар эксілтілген еді. Кечкен сен октябрның 14-інде 100-ден зияде Қырым татары бір кішілік наразылыққа шықты. Русия бұны ясақ етмей, ләкин ишгалжілер бұны қанунсыз митинг олды деп 80-ден зияде инсанны паранен жезалады. Жүремелерінің умуми миқдары 1 миллион рублеге етті. Алушта жеварында Юқары Шума көйінде Ялталы Хизбут Тахрир давасының 6 мабусіне бағышланған дуа кечірілді. Муслим Алиев, Эмир Усейн, Куку, Энвер Бекиров и Вадим Сирук 2 ел евелсі февралінің 11-інде тұтылған еді. Апрель айында есе да екі Қырым татары Рифат Алимов и Арсен Джипаров апске алынды. Алтысы да Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлана. Оларны аман-аман 2 ел Ақмежит СИЗОсында тұттылар. Кечкен сенінің сонында Ростовқа кечіріп анда махкеметі башладылар. Невбетеки махкеме топлашуы февралінің 14-інде кечірілежек. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا وستعلمون كيف نذير. Этих ребят, наверное, все здесь знали только как тех, которые беспокоили, заботились о своем народе. Я никак не могу согласиться с тем, что в чем их обвиняют, понимаете? И теперь я смотрю, подрастают мои внуки. Когда-нибудь разве забудут о том они, в какой день им пришли, и вот этот весь ужас они пережили. Ақмежетте Украина ватандашы яқаланды. ФСБ оны жасуслықта қабатлай тұтылған кішінің ады Константин Давыденко. Еркек кіші Девлет сыңыры олған малюматны топлап Украина мақсус қызметлеріне береді деп айтыла. Нам отримана інформація, поки що не підтверджена, що в анексованому Криму співробітники ФСБ Росії нібито затримали громадянина України, який нібито збирав і продавав українським спецслужбам інформацію. А поки що ця інформація не є підтверджена, ми зі свого боку, як зовнішнє політичне відомство, перевіряємо цю інформацію разом з іншими компетентними органами України. Ми цю інформацію, я маю на увазі в контексті повноважень, тобто чи дана особа перетинала лінію адмінмежу до окупованого півострова, перевіряємо, а в будь-якому випадку ми зараз не можемо розголошувати її результати. Ишгалжы әкиметі ярмада сакинлеріні террористлерінен қорқызмаға башлады. Сергей Аксенов террористлер ярмадада Русия президентінің сайлауларыны бозмаға истей деді. Ишгалжылер сайлав бөліклерінен берабер бұтын Қырымдаве мемори сыңырда қарауылыны құветлештірменге қарар берді.
Стрелковая наразылық мейданында қарымтатарларының евлері енді йықтырылы башлады. Ишгалчылер анда Крымская Роза қасабасының құрачақ олы. Ишгалчылерінің күтлеві хабер васталары видеоларына дерчетті. Олар эв сайыплері өзлері разылық берді дей. Сакинлерге құрыжылық шіркеті пара бережек деп білдірілі. Евлері йықтырылған қарымтатарлар есе оларға басты япылған айдынлата. Ахмеджетеке стрелковая наразылық мейданындаки жами арамланды. Белі олмаған инсан жамиге күрлі аяқапларын енкіріп, кілімлеріні күрлеткен батареяларны чықарған ве тоз ютардан чөплікні қақып алып кеткен. Намазға келген мұсылманлар полиция чағырды, ләкин кімсе келмеді. Стрелковая наразылық мейданындаки жами 1,5 бен инсан сығдыра. Ишгалчылер оны қырымтатарларының евлерінен берабер еқажақ олы. Фааллер ачлық акциясыны илан еткен сон жамины кімсе тимейджек деп вады етілген еді. Меселені махкеме üzerinden çözmege isteyler, lakin birkaç günden jami aramlandı. Anayasa dengişmeleri Хан Sarayının yok etilmesi ve yaramadanın tamır halkına karşı baskı. Dünya Kırım-Tatar Kongresi'nin icra komiteti 11. kere toplaştı. Laf etilgen mevzular ve alıngan kararlar hakkında Elvina Sidbulayeva'nın levhasında tarif etili. Dünya Kırım-Tatar Kongresi icra komitetinin 11. toplaşığı. İştirakçiler Amerika, Litvanya, Türkiye ve işgal etilgen Kırım'dan keldi. Kun tertibinin esas mevzularından biri anayasa dengişmeleri şu cümleden Kırım statusunun bağlı 10. madde. Dünya Kırım-Tatar Kongresi icra komitetinin azaları Kırım-Tatar muhtariyeti statusunun tazdıqlanması adaletini tıklep halkara hukukka uygun olur deyler. Onlar eminler bu adım Kırım'ını Ukrayna'ya kaytarmağa da yardım eder. Bizim yapkanımız, bizim maksadımız adım adım milletimizin geleceğine yakınlaşmak ve Kırım Yarımadası'nın statüsü Rusların kolunda olsa da ama statüsü Kırım Tatar milletinin kendi toprağında devletçiliğini kurmasına yakınlaşsın. Halazırda anayasa dengişmeleri üzerinde iş kaynay. O bitken son Kırım Tatar diasporasının teşkilatları çeşit memleketlerde Ukrayna diasporalarının meslihatlar geçirecek. Sonra en kısa müddet içinde prezident, parlament ve anayasa mahkemesine müracaat verilecektir. 226 oy kazanıp Anayasa Mahkemesi'ne bu leyhanı, bu projeni yollamak. Kene de bu leyha parlamentoya gelecek ve o zaman 300 oy ya 300 ses gerek olacak. Bu çok zordur. Toplaşıda müzakere etilgen mevzulardan biri Kırım-Tatar medeni ve tarihi mirasının yok etilmesidir. Bahçesaray'daki Milli Tarihi Medeni Müzey Kuruğu'nun sabık müdürü Elmira Ablelimova Хан Sarayı'nın vaziyetini aydınlattı. Tamir işleri geçirili edip, işgalciler tarihi yadigarlıqını yok etti. Заливается бетон, применяются современные материалы, применяется армирование, аутентичная, подлинная черепица, балки уничтожены, вывезены и не используются для дальнейшей реставрации. Поэтому то, что там происходит, это не реставрация, это ремонтные работы. Халқара топлылық Хан Sarayı'nın yok etilmesini toxtatmağa çağırsa da fayda yok. İşgalciler buna kulağa asmay vaziyetisi qasvetlendirir. İstanbul Kırım-Tatar Derneği'nin yolbaşçısı Celal İçten Kırım'a mütehassıslarını yollap, onlardan hesabat hazırlamalarını istemeye teklif etti. Sanat tarihçilerinden oluşmuş, üniversitelerde hoca olan, konusunda uzman olan, dünyaca tanınan hocalarımız, sanat tarihçilerimiz yerinde görerek Han Sarayı'nı ve elinden tutarak, gözünden görerek orada ne yaptıkları hakkında bir rapor hazırlanırsa
benim kanaatim. Dünyada daha farklı ses getirecektir. Dünyada biz bunu duyurabilirsek bu söylediğim sistem içinde Kırım'daki diğer başka eserlerimizi de kurtarmış oluruz. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve halkara teşkilatlarga mektup yazdı. O Han Sarayı'nın yok etilmesine mani olmağa çağırdı. Vaziyet değişmezse Kırım Tatar halkının incisi yok olacak. Han Saray'da başlatılan çalışmalar restorasyon adı altında yapılıyor ama bizce Han Saray'ı yok etme çalışması. Buradaki amaç Kırım Tatarlarının otantik kültürel özelliklerini ortaya koyan bir dünya tarih mirası olan Han Sarayı bütün bu özelliklerini yok etmek. Ve evet belki bu çalışmaların sonunda bir Han Saray çıkacak ortaya ama o Han Saray olmayacak. Yarımadadaki vaziyet ve işgalcilerinin teşvihatına toplaşuda dikkat ayrıldı. İşgal altındaki Yarımadadan kelgen delegatlar yerli hakimiyetinin saylavlarga barıp Putin'ge bermek teşvikata hakkında aytıp berdi. Bazı insanlarga bakşışlar berili, bazılarına ise korkuza ekenler. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо. Дай Бог ему здоровья. Dünya Kırım Tatar Kongresi İcra Komitetinin vekilleri Kırımlılarına saylavlarga barmamağa ve Kreml teşvikatına inanmamağa çağırdı. 4 yıldan beri işgalciler Kırım Tatarlarga baskı yapa. Tintuf, apış cezaları, kaçırıp ve öldürüvler bitmey. Kırım Tatar halkı ise korkmay ve boysunmay. Elvina Sidbulayeva, Ömer Baş, Hasan Eminov, Zaman, ATR. Bu saat hazır olған sonki haberimiz еді эфиріміздің Алина Блохина или бүгін программасы devam etемені сесілерінен evbeteki yayınымызға қадар салықлашам көрішкенже.